sidlala madoda ngendlela eclean sesidlala umkobothi uthando lona oluka Jesu lubanzi lijulile ngaba bafazi bethu balothando luka Jesu ngabe siyakholisa emishadweni yethu uthando lona oluka Jesu lubanzi lijulile ngaba bafazi bethu balothando luka Jesu ngabe siyakholisa emishadweni yethu uthando lona oluka Jesu lubanzi lijulile ngaba bafazi bethu balothando luka Jesu ngabe siyakholisa emishadweni yethu lapha madoda sibona ukuthi kwenzakalana nje Exceleva lalela uzwe
isibonelo sikaDelila laphana umfazi kaSamsoni usekhaphelile uthando phezu kwayo imali madoda. Wamasa masaja uSamsoni ehleli kamnandi emathangeni akhe wasembuza ngelishwe liphansi wathi, baba amandla akho engabe hlezi kuphi na? Hayi, amandla wami ngawaphiwa inkosi ahlezi enweleni zami. Ngokuhlakanipha-ke umfazi kaSamsoni weba negijima esebizana namaFilisti amadoda ayejini. Ayi, babuya lesigundo laphana eselele uSamsoni waqala ukumgeza, bamkhipha inwele zonke ayifuthi bamgunda. Amandla akhe ayesemuke kuye laphana uSamsoni. Ukuthi kwasekenzakalani uthe uma beqeda kumbhunda uSamsoni wasephaphama. Ayephaphama laphana kaselamandla. uDelila wayesezenzela konke, ngisho labanye njalo ababemesaba uSamsoni owayindoda eyidumile ngamandla. Wakhala kakhulu uSamsoni esekhala isililo ekhalela enkosini. Lalela uzwe ukuthi wayekhala esithini uSamsoni laphana madoda. Exceleva Vatriscom J. Mfana egwambe ediwa bona pana ehla kusemadlambutsi sikhumbula decent madoda etholo chokonale kobogenigeni. Elasura oSamsoni mfana laphana emboniso kanjani phela sibone laphana libalele ngehlelehle China. Kodwa phela lento madoda iqondile ifunde Vatri Pass. Kayela bafana lapha madoda sebedlala iVatriscom J.
Seleva. Jayiva mfana.